Yada say yamwa kwa baby me Adom TV Badwam na uguso ehwe no mamboatema yada say so de ahosepe no abreye ai enchakra kwasi any team nenkaye ewo University of Ghana Lagos na ni nyina no ye adwumawura training dwumadie no a wono de ehhye so no mpanifo ne anintini ewo dwumadie no ase yema mpani abedi akire Professor Nana Jane Opoku Ajeman ene mpanifo ewo ho nti yebekọ ho na fe ye dwumadie no abro na nsa na kwasi ni team no ebe krado aba ne de osumi we ye nyina ye nim say pink month I no for tokokramu ehu dawuro ehu an ye boys ye nyina ye be check sabre ya ekure na impempi no sa ya yi eba woso na ebia bebia aduro na dokotafo kase ye betwa ya na nsam ne ye bebre ana wati mpo so ye se kokram atonofo no mu no enye easy sa kra na ya na ye wo survivors bia won ya kokodrofo nti se de won mo geni no etie no won mo ne yedi nkobo na ebu baako ene yenya no abosumi ya behwe ne yenye bia etisa survivors ne no won mo edi enkobo ye be try na bribia no ye de ne story no ebe bronti na ye hyase a ye ne magi di enkomo ahwe ne geni brebe na setane te say brebe no wote ye se kokramwo ne no fumu ehun sem ti no toatoaso ti se wo follow ye na ni aka ni nyina edu ho so a wo beti ase ti we de adidie mu a ye ko ye ne magi ekodi enkomo yi ye nkotie na ye wia ebeto so memo akwa ba edo eba adom so medidi afia amankwa tamaklo bosumi a yesimu ye bosumi a ye bodewro afa kokromato ema ene memma kuma bi won no fumu na yenua ba ono kokram no bi ebeto ne no fumu no bebi ofri ne bebi a waba bedro oni yedi ho enkomo na onso wetime de akekere wo ho wura se bia ya bo bibi sa so akere wo se bia kokrom abeto no fuo mu enti wonenam ena wodi nnuo bi keka sebeye ebekọ nom ne ade hunsunso aso nyina no kan ye ho wo busumi mu na ye ne abusua ne ma wodo bedidi nkomo afa ho na fe wahuno ne obetumi aye midin afia amankwa tamaklo na mia menua ba donko ewa ha oba me mu akwaba ye da sepa ne baby fefa odi abewura aha na ye City Hills Event Center ewo okay director yeda se papa so ma ye kwan se yemfa aha ni edwume yeda se na udini nyina de se di Margaret Odamedonko ufree maye a little about yourself Nish. All right ye kwapini me papa wonyane baby crow di Samuel Odamedonko okay no ye sojeni we pay clerk na me mama nso on the ogusotiase di Doris Amasafua ommienu omumma no me na metoso nsia okay ye nwotwe me na metoso nsia na nyame adom me share me school as 37 primary school me fa through Flagstaff House me call Accra High School inti mashase kakra no oh okay inti se we ye oba wafo me pa chon worry for how many years ni my worry for 19 years wow okay woma actual me wo mami no okay penini 18 okay kumano 17 okay okay sisi penini no wo university of level 200 kumano so ewo SS2 okay me adomwa SS3 wow aside of one so no me wo babema ono no me fa ne se obi a ma adapt no odo naka ho ese o mano mo ye girls akoje be ma be ka ho enu anu no sa enu anu no na bosumi we ye bosumi aye ka kokram eto ma no fum ne mema kuma bi edie mu ye ka ho asem na se de wa ye hyepe ne kama fefefe a wuti hoi yes we ye survivor na ese kokram eto no fum ne bi atodim
saying a see for how long? Okay. All right. Me di be 23 years. And I baby be share me no futuntu be benkum ni mu. Okay. And it's no some reno na say me breast cancer ho asem kakra. And a company na me nyom we adwuma na American company. Private hospitals na na hwe. Okay. Na you call the most expensive hospitals. Inti and you wonya te say baby o yape. Ese se wo because no no omo tolerate tardiness this animal na me yare. Excuses on go a. Inti no me hu abana ape na me de call clinic. Okay. Emma Dr. Shea. Inti Dr. Kakai Brobi Dan Soman. And no we decided say mami njai Emma abandoned na ho na ya ekobasa etumi cause problems. Inti no oyi na ye bibiki to be say P size say okay no dey drogu woman say me fan kokolebu pathology department. Also now what 23 years. Yes. Inti we no na a year be asem na okay. 2000 and something. Okay. In the 2000s. In the okay. 2000s. Okay, it was. We ye no eno de ma me de ko kolebu pathology. Ema omo ko hwehwe mu no omo si o. Eye benign. Eye cancerous. Enimti no being a Ghanaian. Ye na be before no. Ye ti ade a ehu. Ni ye boy amane say oh die ehu no enhye da me ye ya. Ni atiada. But facha me because of the year no. Yes, say show be nkura ni asa educate you be. O age no e be say some person be kan nyina kura. See me 48 years. 48. Okay. 49. Okay. Okay. Yen to aso. Okay. Inti me di call ya o say e benign. E ya so mo ye test na. On be ka say either say e malignant. She say yare wo. Okay. Ana say e benign. Sir. She say she ni means. Inti ye ka say e benign en dey. Me better die and yes October do cry near breast cancer asema media me come to me say media ain't me nyame say media share you know see bibia nti ene me didimu o fi ho no abana amabiom but de me hu ye ne say se me be chima me nufu benkum no ya emutaye dududu okay but me chimebia na ba no ma na me ovulate a time I me to kusia no eno so to me ye me say say emu be dududu eno nko a the other one left okay sometimes no ya na emu atenka no enko yie sa enti me didimu me worry at age 29. Okay. And around 2006. Now, me woo my first child at age 30. Okay. And you know, me woo ye no. See, I bet one so. Na kokramɛ tɔ no fo mu no. Wo nyini wo mo family ni mo no. Wo ti bi wo mu so obi anya bia na. In fact, my auntie so be any be. Me mammy nuano mao, me papa nuano mao, me nuano. In fact, my cousins, and my daughter so me but my auntie said, be any be. Okay, okay. Auntie, now one thing so be a bushing apart from breast cancer, be a cancer cockram be a war baby. One okay. Okay. Me mommy nyini over 100 years. Wow. Me papa mommy di 90 something. And sana wo free mu. Me mommy nuanu mu nyina so omo ani fiara. Okay. Sana wo free mu. Me mommy go so tiase. Odi problem bia. Okay. Me hu bibia. Okay. Until back to first child at age 30. 30. Until ono no me wo no. Na me go so ye adwuma ya na me American. Okay. Me kwa adwuma 7 a.m. Me be do fi be 4 p.m. Na ya normally no
during the day no menufu no be drew ehye say that time we breastfeed nti no se me be fie na me prepare me ho na se me ma na enufu na on time pe benkum die no nti ni fa die na ena eya okay no udane ne to ha no wa se ne yankwala yes nti no na on time pe but ni na no madwene anko so aside no na eya menufu benkum no unse ya yesi obakasu gu wonufu so a na yesi poesi oh sa yeah okay itumi ye na fe awati egu so okay ha ebi ye me sa okay ente no gise wo pe obi atwi nsuo ni firi ansa na wo ho ato okay nti wo mu a yesi o fa say to so oba wo yeah na ama ya wo no abafom okay sa no ma no na meye nti akwa no anom no fo no da biem no nom de ba nani nje ho sese ni fa de nti ono say me twa ne no fo odi be one na yetwa no fo because no one pa na on sheda mpa da okay but me twa ne no fo no anche ena me sanyi se na chi wow enem se no nyina na ehye ho ana odi jaye ye beto so nti yenua ba donko na ka sadie ne de no etie nti ya sa kan ye ho ye beto sa nkomo yi eso na fe nyina no de nti a October bosumi wei ehu hia oba na bema de adokitafo ne anesefo be ka kye bia we ye no funu mu no ye be pay attention ye ntie ne de no ehno bia ne ha we bia ne de ne sie ne de no ne ye di ho nkomo yi nyame ya adom a ye be san atoso da se papa pa se wo hwe bie nti no bosumi we mu nyina no ye kokrometo no fom ehun de ubo na ye boy ti wadaroma saka ye ho na ne story no said ye tie no ye bewie no na maka no sempo ya bobi so akyerew na abo hu ti unko hospital na on nam nkwanchen emanofo no asaya by the time ye bewie no na nie onso otu ho anamo so ahu ne de no na hyase no de mukitu bi yakoyi o ehun sunsun aso ne sede sa toaso no ni nyina kan ho ye de bebro me de afia amankwa tamaklo ye ko University of Ghana Lagos na kwasi ensia ni team no aye krado if you said dwumadi kese bi ekoso ho ntie ne ho ye de mpensempensemu no efri banti kwasi se wote enka oni team no ye je mama ye da se